ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ ꯂꯥꯛ 3.5 ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯍꯧꯗꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯗ ꯐꯣꯔꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इंडियाना ब्रिटिश की मकुटगी निखा तंब फंखिबगी सही 63 सुबा इंडिपेंडेंस डे मणिपुर लेंगाम सुसिंदुना स्टेट थाका अहानबा मणिपुर राइफल्स ग्राउंड हराउ राजभवन पांगथोप टी पार्टी मरम ओइरगा कैसामपाटगी राजभवन फाउबगी लंबी मयाक हिंदुरे इंपैक्ट न्यूज की कैमरा उबदगी लंबी दा गाड़ी चलखरे। इंडिपेंडेंस डे की थौरम बॉयकॉट तौरदुना कोरकोम यावना तोंगान तोंगानबा लोन थिंखरबा लालुलुपसिंगना कौकिबा जेनरल स्ट्राइकना मौसागी कोनचिद सावना सैकिंगी मैं खुनमजरी अदम इम्ब्रिबस इंपैक्ट न्यूज नि आई तकलमम श्याम कनन हौजिक पुंजा सी फावबगी मरुबा पाउसिंग पिजरी। रेड फोर्ट पांगथोकपा इंडिपेंडेंस डे निमित का मरी लेना वांगांग लदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबाक असिगी इसिंग तुंगसिंदुना थांबा तंगाई फदे हाइबा खंगबगा लुनना जल शक्ति कौबा मिनिस्ट्री अमा सेमले हाइखी। युमथोंग खुदिंग थकननब इसिंग फंगनबगी पांडमदा जल जीवन मिशन हौदोलगनी अमदे मसिगी दमकता लेंगाक असिना लुपा कोटी लाख 3.5 सिजनगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर लाउथोकी लोनना इसिंग कंजर्वेशन तौबगी मूवमेंट असिदा लेंगाकना ग्रास लेवलदगी थबक लौखटपा हौगनी हाइना महाकना मखा ताकी। इंडियाना ब्रिटिश की मकुटगी निखा तंब फंखिबगी सही 63 सुबा लेबाक असगी इंडिपेंडेंस डे मणिपुर लेंगाक सिंधुना स्टेट की थाकता अहानबा मणिपुर राइफल्स की ग्राउंड हराउ तयमना पांगथोखरे। लोइनना मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुपसा खुदिमक अमत ओइना लिंगजेल मानना हिंगमिनबा अमदि सिंग तमथोंग मानना चौखटपा स्टेट अमा ओहेलसी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेन फोंगदोखरे। इंडिपेंडेंस डे की थौरमदु चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बिरेना इंडिया की मसु अहुम की फिराल सिंखतुन हौदोकी थौरमदुदा BSF CRPF पुलिस कंटिजेंट सिंह स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंगी महिरु सिंगी कंटिजेंट कल्चरल ट्रूप्स के कंटिजेंट अमसुंग बैंड प्लेटून मापन याउना पुना मार्च पास कंटिजेंट 63 सरुक याकी। मार्च पास अदुगे पेरेड कमांडर मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की असिस्टेंट डायरेक्टर सरांगथेम आसान हुई लोनना निपान सुबह IRV सीडियो मणिपुर की रिटायर कमांडर थाईमई गायपुरिल कवि याउना पर्सनल अहुमदा प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस की मना पीखी। मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की सुबेदा लोइतोंगबम रंजित याउना पर्सनल तरादा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस की मना पीखी। मणिपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की पुलिस पर्सनल अनिदा यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग की मना पीखी अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की SP विक्टोरिया येंगखोम याउना पर्सनल अहुमदा चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर कम्युनिटी सर्विस की मना पीखी। लोइनना नाप की SP W बासु याउना पर्सनल अहुमदा चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी फॉर एंटी ड्रग कैंपेन की मना पीखी अमदी सिविलियन अवार्ड की ओइना नेशनल की थाकता पांगथोखिबा मियोय लाख अमगी मखादा लैबा सिटी की स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019 नॉर्थ ईस्ट जोन की ओइना ख्वाइदगी लू नानब सिटी की मना थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल लौ तादुना केस अवार्ड लुपा लाख अमा याउना मेमेंटो पीखी। कैटेगरी की अनिसुबा अमसुंग अहुम सुबा तारखरबा वांगजिंग लमदेंग म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग कक्सिंग म्युनिसिपल काउंसिल दसु मथंग सिटना मना पीखी। लोइनना मियोय लिस्टिंग कुनमंगा की मखादा लैबा सिटी के कैटेगरी दा नॉर्थ ईस्ट जोन की ओइना मथंग सिटना ख्वाइदगी लू नानब सिटी ताखरबा मयंग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल लमलाई म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल दसु केस अवार्ड याउना मनासिंग खुसिनकी। अगस्त 15 भारत की वैना ख्वाइदगी मरु एवलुबिदमनी लेबाग सिना मरोंदों लेंगा सदुना मकुं खाबो लेबाग अमा वैना संगत नबी थकां लौबा हौवलुबिदमनी मादगी ख्वाइदगी जावो तने लेबाग अमा वैना मसागे संविधान सेमदुना
Dengan pegawai dan apapun hal lepas masyarakat bagi hawang lokal mandi. Nasi lepas si malam lepas si mereka makuk lepas kemana? Kau ini orang lokal semua asal bagi orang yang lepas si pun kau ini karena dalam di niat hakkan dan karena orang polisi program di ia itu orang kaya lokal tu support bagi lagi dah kemudian yang bersensil. Thauram mari lenana Chief Minister na makha taraduna handak Rohingya khara Manipur da sangsilakpa thengnariba asigi matangda penda ba phongtokladuna Manipur da khundari ba aikoi punamak India masa ama oina saugthokna hingbatai amadi Mayurol dagi lemindaklaba furup khudimak puksel sengba sangi amadi yalomi punamakna amaga nungsi sanana leminaba tangai fade furup amana amagi fatanaba taunaruidabane amadi amana amagi fatanaba tauraba matam mangjariba se aikhoi khaktani haina phongdoki loinana lengak asina go to village mission gi makhada lamdam asigi kungang lisingani satruk maftra humdoi cover tawbangamle masina maram oiraga thasigi taratreta constituency hompu makta amuktada school fagadan mission hodokna basem sare amadi Imphal city manungda leiriba school college sing asi khara laptop mafam amada thamlabadi city manungda traffic jam thobagi sangsu hanthaba ngamgadra haibagi wakhalo lei hiramasagi matangda miyam oiba mot lengakta pibiro haina so phongdoki amadi matam khara lepluraba helicopter service su amuk hauragani mafam khara trial landing tawba haure loire haina so chief minister na nungaiba phongdoki Manipur na iba Manipuri puna mag buksyan siya mga sangyo. Madugoy po sila na sila ito Manipur lagi yung Manipuri niyaw yun. Adhan ka sa iba, moy po sila parang na tao iba, kahit na tanggoy na ito. Ato intention, tatlo intention nila ko yung buko ngayon. Madugoy po please. May hawro na yung laminara pa, nagdamas na rin ko sa ating puna magta, ay lapin na wingi, ay ko'y lagi ko yung business population, ay ko'y lagi siya. Kasi na ay ko'y doon ay siya. Manipur की फ्यूचर से सॉल्व कर दबा मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन से सॉल्व कर दबा बायोरों तक कोई लेकिन जरे उस लिए खनकाया से मामले कोई कम्युनिटी नहीं अब लगी आर्नेस आपके कोई पोजीशन से नहीं कोई पोजीशन से हैंडल मतलब फोन कोई तो क्या कोई फोन इनका तो क्या करो मतलब मांग से कोई जगह मांग Thawal district su security ki akanba sexual thaurang marakta humdraun dur suba independence day ge thorum pangthoki district administration Thawal sinduna Thawal mini secretariat complex ta pangthoki ba thorum aduda education minister Thoksam Radeshyamna India gi masu ahum gi phiral paihemki thorum adu gi manung san sub divisional police officer SDPO M Bisojina parade commander oina lusingduna satkiba mass pass ki contingent singi salami minister okay Education Minister Radeshyamna lengak asina miyamgi yaifanaba health education amadi social welfare gi damak thaurang kaya paikatle thaurang singasi miyamda fanganana hotnabada district asige tongan ba department singna asoba thaudang lauduna Thawal district ase kumang yang saukhatpa district ama ohelasi haiba wafam thamki thauram aduda wangjingi MLA P. Brozen Yauna district asigi miyam sarya ke district asigi department singda mathau ningtina tawbagi damakta khangalaba employee chama marifu tareta mana amadi appreciation certificate sang piduna puning thawut ke Sergeant Commander L. Sofia de Binaluching girls contingent na salute PPD Bisnupur district su India gi humudram direk suba ningtam numit ke thoram all DC complex ground da pangthoki district administration Bisnupur sindna pangthoki ba thoram aduda health minister L Zent Kumana masu ahungi India gi firal paihenduna haudoki thoram adugi manung sanna Bisnupur police ki DSP o Sukumana parade commander oiduna tongan ba contingent taranipana mass pass satki Minister Zent Kumana thoram aduga mari lenana lamdamasida hingminariba furup khudimakna amat oina punsinba matamda lamdamasigi saktam ngaktana thambangamgane mapalamgi ithilda chatlabadi lamdamasi kangkhong saigani aduna ikhoi section laisi haike thoramaduda DC Bisnupu Nita Arambam ASP Hofson Sapamamade district level officer kaya amasung miyam sariyake
tani ko ai se ko ko se we should believe in humanity me wo begin sina ba bi dong matu ki chakke da ni nigi mit pang dang da na isone piri yo makhali pochen se ma se da ko develop to lo hona se na amana amatu lakthru raga nungai ko pa ma makhali mi yawi power ka sakti ka ta chalai makhali tang bu yawi moi chi ni akhoi mayam na aswan da khoi mayam na pulap punjin na ro matung da akhoi mayam na protection to ga da ba ko na nak seng ga da bi matu makhali pot de ge ko nak seng da ka le District Headquarters Sanil da Suning Tam Numit Thorom Pangthoki Ngasege Thorom Asibu Lamdam Asigi Mafam Kayada Miam Hupna Pangthurapa Amadi School gi Mahirui Kayana Sar Yarakpa Apabakong Thang ni Haina Thorom Madu Dato Mitungel Oikiba IFCD Minister Let Pau Half Kip na Fongdo Gre District Administration Sandil Sindana Maha Union Government Higher Secondary Ground da Pangthokiba Thorom Adu School College Manipur Police Manipur Rifles ke apun contingent Contrataruk Amadi Cultural Troop Mapan Sar Yaki Amadi SDPO Sandil L Harindrana Pere Commander Oiki Ngasige Thorom Madu da Atoy Mitunglen gi Warul Period na Minister Let Pauna Ngasige Mirul Singbo Afaba lambi da chalanduna sakot lamzial da hena khumang sausin na bahon nabada mama mapa oiba singamadi civil society singi chawraba thodang lei miam hupna nimit asigi palun thoram da sar yarakpa asina aikhoi punna hingminabagi wakhalol lakle haiba mayek sengna takle hanasu mahangna fong duki Manipur Tahitara decade ago, some law and order imbroglio situation the lakpa mafam marang khangdaba lam every stakeholder demanding their own land aibatai adum balam ama adu tapna mayam asina achouba ahomba amala akanda leminaba nungsichana na chinna na leminabagi mathau tabagi potsak singasi masak khangapagi moongda yam santi leina ngasi asumba palan tawba khangbasi ai isor bothagatchari Autonomous District Council ADC Sandil Nasu Humudram Suba Leva Asigi Ning Tamanamit ki Palon Thorom Pangthoki District Asigi Monsang Pantha the Leba ADC Loisang the Pangthoki Batorom Aduda ADC Sandil Gisiamin Di Ringo Lamkangna Leva Asigi Basu Hongi Firal Sinkatki Thoramadu Atoba Mitungal Giwarul Piraduna Siamen Di Ringo Lamkangna Ngasaginumit Asina Lakpada Lebak Asibu Ning Tamba Fangna na Bahona Bada Tawaina Ponta Pikiba Toba Tobi Singbu Ngasigi Mirolna Ning Singpam to E. Leva Asi Maling with Democracy Set Lebak Singi Marakta Kwaida Sauba Lebak Oibana Leva Asigi Citizen Ama Oiba Fangbada Sautok Seningai Hainasu Mahana Makata na Fongdoki. Preserve it wholeheartedly. Indeed, we should all of us take an oath today to be highly responsible and well-educated citizen of tomorrow India. We should sincerely perform our duty and work hard to successfully lead this democratic nation of India in general and the district of Chandel in particular. Senapati District Headquarters ki Mini Stadium the Su Tribal and Hills Areas Development Minister N. Kayasina Jati ki Masu Ahongi Firal Paihenduna Pangtoki Tarumaduda Parade Commander Laksay Sarma IPS Nalu Singba Contingent Kuntra Marina Mas Pasatki Loinana Billy Sip Amadi Authority Singda Blanket Kudol Tamki Loinen District Adugi Matau Ningtina Tauba Employee Singda Commendation Certificate Sing Piduna Kaikunaki. Tengnopal District ki Government High School Ground so Independence Day ki Thorom Pangthoki Mahut Minister T.S. Siam Kumar Leibak ki Masu Ahom ki Firal Singhantuna Thoromadu Hogdoki Loinana Thoromadu da Mass Pass Amadi Cultural Program Kaya Su Utki. Ziribam District Oinaso Ziribam Higher Secondary School ki Playground da Independence Day ki Thorom Pangthoki Thoromadu da Ziribam District Deputy Commissioner Mayang Langbam Ras Kumana Laiva Sigi Masu Ahong ki Firal Singkhat ki Thorom Asida Ziribam ki Akoibada Lairiba Miam Sanaroy amasong Mahiloi Sang Kayagi Mahiloi Satyaki Ziri College Ziri College
Hojik election berliba contingency Borobekra Higher Secondary School Boys Contingent. Election berliba contingency Sijiriba Masih Kiri Contingent Netaji High School. Sursampur district aso Independence Day ke thorom pangtho ki district asigi oina Sursampur ke lamka pub ground da Veterinary and Animal Husbandry Minister V Hankhaliana jati ki masuhong ki firal pai hendna hudoki thorom maduda IPS SDPO Sursampur Shivanand Survey IPS na lusingba tongan ba mass pass contingent humputare na salami piki Laibak sinba thongna pangthok leba humdram lok suba Independence Day ke thorom Manipur Pradesh Congress Committee MPCC na sinduna BT Rota Labour Congress Baban the Supang Toki, Nasiki Toramaduda, MPCC President Gai Khangam, Hanagi Minister Okram Ibobi, Congress Party MLA Singh, Makok Thomalu Singba Singamasung Party Asigi, Karimike Susarwiaki, Thoram Aduga, Mari Lenin MPCC President Gai Khangam Hai, Ngasi Asi Laibak Asina, Minai Yuling Koktuna, Ning Tamba Pankibanamit Aduni. Ngasigi mahir mirul singna layo krab ipa ipu sing aduna ireipa iramdam asigi damakta ning tamba mangba yaroi haiduna thawaina pontha pikiba adugi wahan thok lehen se ning tambana leibak asigi citizens khudimakta piriba democratic right adu mapung phana sijina se ngasigi mirolna hauzik leiriba ning tamba ase maintain tawduna thamna na bahona minasi loinana sei humudra humdorak suraba ning tamba ase hena masak thokna lainana ba chapsaba thaudang adu lominasi haiki MPCC ki President Gai Khangam na lebak asigi masu ahongi ning tamagi firal singkhatuna atiada pahen mamasung salute katuna ikai kona bukot pa amadi national anthem sakpa lebak asina ning tamna na bukot na bada layu kraba thawa singda lauramba thaudang kaya ning singbana palon thoram adugi mapungiba saktam oiki Sahi mudra undoi suraba ning tamse hena mahima masing phalu ning tamse madu maintain to is ko na ki ithauda ni hanse ka padi ha the sing maning tamane ni asida Manipur sing ni tani amadi ba pas ko na makta ya ba bijari madu di sing maning asi la iro yana si sana ba chakhat pa nungai lai ba kang pesen ba ko na amat tani ha ba khan ko Bharat Marsini ko Manipuri ni ha ba khan se la Laibak Senba Tungna Pangto Leba Thoramasi Bharatiya Janata Party Manipur BJP Nasu Kansipu the Laiba BJP Office the Pangto Pre Thoramaduda Manipur State Minister Nong Thoma Birena Indiagi Flag Sinkat Labamatungda CRP Personal Singna Salute Tauki Balunena Indiagi National Anthem Saki Lunena BJP Party ki MLA Singh BJP ki Makok Thomba Lusingba Singamade Party Asigi Thaumi Kayana Saruyaki Yeah. High Court of Manipur Chief Justice Ramalingam Sudhakarna National Flag Singhatuna Leba Asagi Humudra Humduruk Suba Independence Day Thoram Pangthoki Thoramadida Justice LS Jami Justice Novin Justice and Kumarjit Yauna Advocate General and Ibotomi Amadi High Court Bar Association ki member sing susarviya ki lunina Thoram Asiga Marilena Chief Justice Ramalingam Sudhakarna High Court of Manipur Newsletter 2019 so released okay. Kangpopi District Sub Divisional Headquarters Gamnom Sapramaina Saitu Gamfazul Dasu Humudra Miluk Suba Independence Day Thoram Pangthoki Haina Sierra Mada Kangalakli. Ngasilebak Sin Batuna Pangthok Leba Independence Day Thoram Mari Lenana Rasbaban Manungda Manipur Minister MLA Amadi Bureaucrat Officer Kaya Yaun Senkiba Tea Party Amanamaram Oiraga Kaisampata gi Rasbaban Tamna Satliba National Highway Ase Tingbadagi Miam gi Satok Sasinda Kodong Sadaba Kaya Mayuk Nahankre
lambi thingba si Manipur police amadi traffic police ki personnel sing na thingkibani hana mangjauna khangan ba tawdana khudak lambi thingba asina maram oiraga lambi da lakpa miyamna thoram siliba sing da asawba phongdona ki loinana lambi thingduna miyamgi sathok sasin da thengari ba khodong sadaba adu impact news na paw lobu ubadagi lambi thaba hoki अखोई थबक चपदजु अथिंग सुमायना पीबजे कैसु नतब टी पार्टी मैदमक्ता सुमायना अखोइदा अथिंग पीबजी खितंग नुवाइजदे हाइजनिंग प्रॉब्लम लेतनबुदी तवोरगने दबो अचत ओ अखोइददी अकाइबे हम ओइरे लंबी थटपसिबुदी प्रजागी खरजी येंगा मजी याम लाइन सिनबा याबो पोसे मोइना तौरिसिबुदी तवनिंगदे मरमदी प्रजागी इंटरेस्ट प्रजागी लैरिबा मयाम जी येंगा मोइगी खक्तंग येंगबुदी येंगनिंगदे वन साइड ते येंगनबदो अदु येंगनिंगदे हाइजनिंग India na British ki khutta gining tam ki basai humudram deruk suba kamari lenana ngasi pangthok ki ba Independence Day gi thoram boycott tawraduna korkom yauna tongan tongan balon thingkraba laluluf singh na kaukiba haukiba ing nongyai dagi pung ama makhai dagi kaukiba general strike na Manipur gi maru oina tampa ki mafam singda sauna saitheng pikre General strike manungda mausagum lambi da gari satpagi sang yamna name ki landamasiги setmin loan gi mayol odiba khwairaman kaithel pauna kaithel amasung thangal kaithel khuntak lansi ki oil pump dukan amadi lalolitik tawfam sing thong hangna kide lambi amadi lamjawda mi pun ukide adabu ana ek lining laison mai ising yauna essential service sing gi oinade general strike asina apda Mafam kayada state police yauna paramilitary force ki personnel singna pamdaba thodok sing thoktanaba ningthina ngak sendra leiki Amarom the Imphal West District manung sanalaiba khongampat orchid farm manakta ID ama leramni hairi Taudo asigi matangda impact news na phangba pawda nga sayo pung tarin makhairom taba matamda thengnaraki bani haire miyamna police ta paw piraba matungda sangmai police ki OC yauna mafamaduda laktuni yengsan ki tungda CID gi state bomb disposal and detection squad laktuna pung mapalom taba matamda bom madu asoyngam yaudana mafamadu maktada pokayan kre Hausi matang swaida break matang lawjage break matungda hianglam wawagai lamkhai da leiriba lamkhai kaithel asi nauna sagani haina lengak na laukthokraba sungasi fawba thabak amata paikhattana lebaki matangda impact news ki akhanaba report ama amadi Manipur amasung malimge tongan ba I paw sing pudana laksage impact news po mekta da lebiyo nungairaba pause break matungda taran oksere hausi makhata ba pawda Kaksing district ki hianglam wawagai lamkhai da leriba lamkhai kaithel asi nauna sagani haina lengak na laukthokraba sungasi fawba thabak amata haudana leri hiramasigi matangda impact news ki reporter elangma musuk maiteidagi akhanaba report ama Lau singuban maru oiba senpham oiriba hianglam amadi wawai constituency gi miam gi pot yon bagi khwaidagi maru oiba mafam ama oiriba lamkhai kaithen asi ing lising ama samapan humdra gi matamdagi lairakhibani ayuk ki matamda na maru oina phamnariba kaithen asina constituency ani asi gi akoibda leiba khun kya gi miyoi singda kanaba piri बाजार से याम नंगलिंगेदि होना कोई 1970 अदाइदगी कोई फाइदा डिफेंस पार्टी में मखादा तौरगा डेवलपमेंट खरा तौनो होनरमी अदुबो कोई डिफेंस पार्टी दु ममै थंगदा कोई काइने खिरबा मतुंगदा लमदमजिगी अहलमन सिंगिना लमदमसिदा कैथेल अमल लिंगबना लमदमजिगी हेना फाबो ओइरनी हाइ वाखंदा कैथेन जे होरखिबनी Nongma missing hengalakpa asina maram oiraga kaithen asi hausiki matam asige yamna chunadre akoibada leiba miyamgi wakat asina maram oiraga hausik paliba BJP na lusingba laingak asina kaithen asi matangwa chunaba mongda nauna sagani haiduna sahi asigi February tang mapanda Chief Minister N Biren masamangna urep yung tamki numit asida tenkhiba miyam mangda Chief Minister masamangna kaithen asi ngasi August ki tang 15 phawgi manungda sangadu na miyamda sungsoi soidan sinagani haibi thajaba piki loigada ai ngasai hangnagre challenge ni nang tha kya loidoino na tha taruk e adu dei tha ngasai ai khut thek pudu mayam birongani hoji February adu March se padoine ba March April May June July August ki tarikh 3 gi mamang dane sigi first floor gi sigi market se ai sangar ga mayam da sinagani
अदुबु चीफ मिनिस्टर मसामंगना मियाम मांगदा लाउथोकिबा वाफम अदु ngasi फावा ममी ताद्रि हौजिक लैरिबा कैथेन असि संगाबदि लाइरदना हाना लैरंबा अरिबा कैथेन अदु फावा सिदोक्तना लैरि लोकल MLA ना कैथेन असि मतम खरगी होंदोंगनबा अतोप मफम अमदा महाकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी सारिबा संग असि सुमपुंग फाना लोइसिनबा ngamdana लैरि असिगुंबा लैंगांग मियाम द पिरंबा थाजाबा सिंग असि थबक त ओनथोक्तबा असिना कैथेल असिदा फमनिबा मियामना लैंगाक असि वारौरि लोइनना अथुबा मथमदा कैथेन असि साबा होनिंगबगी अपामसु फोंदोरक्लि Kangde 15 August numis yaudingai da kaithen sangane na haibi ba je ngasi bak magmai makha ta bana su adagi di authority mayam punamang su yeng bang ngasi bang manung da su lakpi de mai ben mayam da awa ba pire aduna athuba matam da kaithela ji sabina ba haiduna khoina hanna na haijeri jara se polai ba sangmam ta yadre hojik nong kitang subaga laikhom ngakta ngare khongambam laite mapan thongwan mating nupi nupa puli me manta dan lai sumaina chum lai raga thaja da bagi moche adom thamaga lai ge dori bara lai roi dor se अथुबा मतमदा खंगन बिरो बाजार सानेम सुं छारो हाबे जे फजन अंग हाइबिरो सारक्तगदि खोजि साबिरो छाने हागिबजो हाबा इहौ तु खोजि तरो कदैबा अखो यामना वाना से नोंजु नुसा खांगदना से पो योमबिरिबनी अखो से वारुरगा नु हाइदना नुंगाय दबनी हाइदना हाइरमबनी अदुबु सकाना दमाय हाइरमगाना तुमिन लेसिनगिबसे अखो यामना नुंगायजदे 50 लाख फाउगी मनुंगदा संगागनि हाइरंबा हियांग वाइ कैथेन हौजे हौजे सेमगत सागत अमत उद्रि असिगुंबा तौबा ngamloida wafam kya miyamda lana haijinduna thajaba pikhiba asigi mahaina manipur lengakta lamdam asigi miyamna thamlamba thajaba asi nongma nongmage sum manglaknabagi masaga mo oidi impact news kidamak miyamda pawdam jari ba isa elamu mosuk lamkhai kaithen Manipur tribal areas singi sakwa thaurangi maru oiba projects sing implement taunana balaiba Manipur Tribal Development Cooperation MTDCSC matau ningtina tawhanbina mamadi cooperation asigi SOAE EM sung staff sing ningtina matau tawhanbina ba United Tribal People's Council Manipur na Manipur Governor the representation na mapishin kre haina council asigi cherola mana khangalakli Rajya Sainik Board Manipur ki ex servicemen's memorial park ama ngasi Rajya Sainik Board Manipur ki compound da Public Works and Power Minister Thongam Biswas in Hangdokre Rajya Sainik Board ki sub office amadi memorial park ama atubada laihanna na cabinet ta putholaga khanagani haina Minister Thongam Biswas in Phongdokre Armed Forces ex servicemen association Manipur na senduna lamfienda laiba Rajya Sainik Board Manipur Head Office ta pangthokiba thauram aduga mari lenena Minister Thongam Biswas in haikiba da ngasi faba Rajya Sainik Board Manipur ki sub office amadi ex servicemen singi oiba memorial park ama laitab haiba se laibak thibane board asi oiba office yaba mapamama association asigi maikai dagi thibiro atuba the board asigi office building ama san da blengakna honaba da mahaki maikai dagi sub thaudang lauzage mahaki maikai dagi local area development ki senpham kharasu anob office building saba da mateng pangjage loinana atuba minister MLA sing da su mateng pangna na bataknagi haina su Minister Biswas in a phongdoki matik chaba manpower mayam lai re ba koi ji ada koi infrastructure laite aduga akogi financial akoi leriba posi laite backup se laigada badal laitreba adana de ai ngai ai tamoda hange ta ai sum thene jabda 75% jina adagi lakpa adu state ki sias na 25% orangada male adu ngasi bauta masi ai tamoda jo haijagre ai offices hanana ba aduga lon na masi akoi tamoda de samdu leibire cabinet ta akoi na masi kone list ta hek half of agenda mak tu phajada banina akoi unlisted agenda da puthoi har kana masi at least akoi aham 25% jo at the same time pi draga su slowly some contribution ji pi ji ha baje ai shoina maki prasap tawje ge tamu galona na hai ngasi ki thoramadra saru ya khiba education minister thoksom radia siam na hai kibada state asidagi haukiba armed forces servicemen kayana Malem gi ani subalan jaw dagi hauraga Kargil wa gi mapungiba thaudang lauduna state asigi mingsit purak pangamkre state asigi servicemen amadi ex servicemen na Indian Defense Number oiba mafam ama ngasidi kanmangamle adubo ex servicemen singi oiba office building amadi memorial park ama leitabasi laibak thibane lakadori ba cabinet mifam da wafam si potoktuna chief minister amadi atoba minister singi pungning sing sinduna ex servicemen singi award pa asi mention na bahona gani haina so
Minister Thoksam Radeshyamna Fongdoki. Ngasigi Taramadu the MLA Dr. Sapam Ranjan, Hanegi Lieutenant General K. Himalay, Hanegi Lieutenant General El Nisikanta, Armed Forces Ex-Servicemen Association Manipuri President, Retired Colonel Susil Kumar Yauna, Ex-Servicemen Kaya Amana Sarvyaki. Han big one in Palna, rest house of labor, memorial and person labor. Mayam la exchange idea, exchange don't know Jagama, get together in Tambiva, common place and Tambiva. It's a priority number one. Taraga, Makata, district wise Toropakandura, district MLA, they take an Akantana Vayavado. Tana Minasay, Honorable Tamuru Sizer, Mayamsa, Apil Tozaki, Han, Honorable CMS BB Gray. Amuka Hanna, a quick requirement, what the guideline says, guideline the Kariyauri, a rule the Kari lady, Topum Topa, Nakarino, a rule the Natava guideline, Yaw, the Appointed Karito, Bungambagi, additional I mentioned of a brief Amakatan, Honorable CM, the Summit of Viramatunda, Honorable Minister, Aiga, Honorable MLA, copy of the Bibirava, then we'll pursue it. Aduga, Tanazake, Kaikita, Yavano, High to Honazake. Standard Rover Higher Secondary School Gilay Kidrabi Mahiruni Pimasado gi Missigi Matang the Asumalanglan Jil Putopi Haiduna, Haba Marak Sing Tham Laikai Community Holder, Wakadi Farm Satakre. Women Development Committee Haba Marak Sing Tham Laikai in Senator Satakiba Ngasigi, Wakani Famaduda Committee President Bilasin in High, Mahiruni Pimasa Sigi Missiga, Mari Lenangasi Fawada Achumba, Langlan Jil Amadi Senaba Maraleba Musing Putopangam Dabasi, Yaning de, Akan Mamuna Kandem Tawi. Karigumada, Lengak Amadi, my never sing out of a matam the Missi, Sigmatang, Asuma wild people, Namdrabadi, Z. Sigalunena, Makal Makaka, Akan Makongzang sing Sangsin Mahoragani, Haiki. Niti ni chadana mawong chadan hat pa je hauju phaw lenga na namchan do na thambiri be se yana thamoi chongna nungai jade chingthang la kai pumba amadi women development committee na awa ba saruk yazari amadi yam nungai ta phongdok chari aduga athuba matam da lenga na mara leiba mi singbu puthok piduna dandi pibiu amdi matik chaba chairak pina biu haiduna akoina phongdok chari je sina torok pa khuding ma akoi saruk yazari masidai sida asum lenga na sum leibiraba di akoi changchan ningba khongjang changchan jagani Men Kia Models Program and Leadership in Family and Society Hiram Masidanga Sitaroma Pangtokre 1998 Tagi Manipur Sapung Kiba World Vision Area Program New Lambulelgi Ming Makada 2012 Tagi Business Siki Makadi in West District na Sinduna 2020 and Fawada in West Manung Sana Labor Mafam Kaya the Packet Kadaba Tabak Torom Kaya Sargam Oinangasi Tera Sapam Direct Labor Juvenile Club Ki Sanglil the Pangtokre Ngasi Pangtoki ba Achamba Torom Aduda Juvenile Club Tera Sapam Direct Ki President S. Rovindro Masung Lamnamadugi Masak Nairabami Kaya Saruyaki Lamdamasida Mapam Oina Maki Imung Manung Amadi Kunai Asida Kari Karabatang Logani Haibagi Asan Mamieng Amagaluna Pangtoki Batorom Aduda Wangangloi Ama Oina MCM Gi Trainer CS Inau Bamasung Social Scientist Dr. Danabi Lystrom Anina Saruyaki Matamamada Malemgi Miyamna Afaba Ima Amapiu Malem Asida Langam Firal Tiet Ki Haina Haina Wafam Adu the Yumpam Oiraga Afaba Mapa Ama Yaudana Malem Asida Afaba Kunai Ama Purapo Oitok Loi Haibagi Matanga Ngasige Toramadu Saruyakiba Social Scientist Dr. Danabi Lystramna Toramadu Saruyakiba Miyangi Pungning Sing Simgi Dugi yung pambiragati yung pambiriba ay nupiduga ay kasi anisi satyan musina bisan tamoy dugi ko biba tamoy dugi loy na biba yang musina to biba nupidu na su adum minus to biba angan na quite pamse basa mama mapa ay dugi musina na mapa na lebis mama mapa ya awak ko manse angan para pa adu mama mapa sina yamna mukna ba kanera ba adu di angan sing aduna ID appeal se mama pase anga pradhan sinabiu telephone to wini asu thoga minute nagi yang pato to winu uskan pa ayam se telephone to se minute nagi yang thoga diam to masidi sat thobong khang jate bai lo bidro ko tum thagan ga khang jate kari no masina andar telephone putok lo to thoga to tara minute nagi yang to si boina massage na dira mapa se na mama yang wa baza Hausi Sanabagi Pauda,
Kunmathoi Suba Youth, Kunithoi Suba, Junior Amas, Kundoi Suba, Sena State Weightlifting Championship Ngarang Lusin Kre, Bishobo District, Manungsana Labor Size Special Area Games, Utlogi. Indo Stadium, the Ngarang Pangtoki Championship, a Lusin Bagi Asamba Maduda, MOAG Sena Vice President Dr. J. Bobby Sakamadi, MOAG Vice President T.S. Joy Kumaramadi, K. Baruni Amadi Manipur Weightlifting, Association Working President M. Lokendra Amasong President N.G. Rashtrapati Galwinana. Association asigi masak nairaba mi kaya na saruyaki. Sa takiba championship aduda nupagi team champion na sai ulaw na taki bagalina na runners-up na IKYC na taki. Nupigi team champion na TCMDC Thongju na taki bagalina na runners-up na sai ulaw na taki. Championship asida nupagi best lifter na IKYC gi L Singlin Mani amadi nupigi kanglupta na TCMDC lifter H Jivarani na taki. Championship asigi losin bagi thormaduda international gi thak ta pangthopa weightlifting gi masana singda manamatum phanglakraba madi saruyaki ba sanari sing aduda Manipur Weightlifting Association gi maikeda sanari sing adubu taramna okpagalunena tungda lakada ba championship asingda sumanamatum kaya lawbang ama oyu haina puning thagwatki championship aduda Manipur ge tongan ba mafam singda gi lakpa unit tara humdoi dagi nupa madi nupi sanari singna tongan ba weight category singda lamba tongna kibani. Mamanda weightlifting waktu kaya amat okey, aku ini zumba, lampu waktu nata pada, tadi itu nata pada, karena aku kerana itu itu tilon tu pada, tadi mau waktu amu ini mau amat ada, aku ini itu nak bukan pada, lampu tapi nanti pada, lampu tu mungkin ada tu cara kaya amat okey sih, aku ini tu nanti. Madu kerana tu kerana bukan pada, aku kerana mungkin aku kaya ini, aku kerana mungkin aku responsibility yang mana, aku kerana Numitaruni sumna sathagada ba AIFFD license course Imphal the Pangthokre All India Football Federation gi Makada All Manipur Football Association Amphana Sinduna sayasigi oiba ahan ba tangka ki course asida Manipur gi tongan ba mafam singda gi lakpa mi kun na saru yari course asida All India Football Federation gi AFCC license holder El Sauba Devi gi lamjing Makada tha sigi tara humdoi de gi tara nipan fawbada sathagada ba course asigi theory na Manipur Olympic Association ki conference hold the pangthok pagalunena practical class singna kumalampak artificial turf ground pangthok le ahan batangka ki course asigi haudopagi asamba thormadu da nauna All Manipur Football Association ki president oikraba M Ratan Kumar general secretary L Jyoti Moy Roy Amphagi Technical Committee ki chairman S Amutombi amadi IWDFA ki vice president H Mega Sandrana saruyaki AIFFD license course asigi ani sobatangkakta saruyaga da amphana khangat khraba mioi kunna tha sigi taratare ki nungtil fawbada mapal kangjebung da leba amphagi sangle da laktuna course asida soidana saruyarga ni haibagi candidate singi ming pisilapya ga ni hairi Kunsuba ASEAN Senior Women's Volleyball Championship tha sigi taratrita ki kunwanga fawba satharagani Korea gi Swelda Satagadori Volleyball Championship asida All Manipur Volleyball Association gi masak nareba madi International Volleyball referee ama oriba TS Romeo na championship aduda referee ama wina saruk yarna bagi dabak ngarang Imphal thadokre Arubada Maru Palmona Yumthong Kodinga Tagnabis, Panganabagi Panamda, Lupa Koti Lak, Ahumakai Sangadaba, Jal Jivan Mission Haudulagani Haina, Red Fort of Pangtopa, Independence Day Thoramda, Prime Minister Modi Lau Tokre. Indiana British Kimbaputa Giling Tama Pankibagi Sai, Humudram Durak Suba, Independence Day, Manipur Langang Siduna, State Hakta Ahanman Manipur Rifles Ground, the Harap and Pangtopa. Rajbhavan the Pangtopa Tea Party Amanamaram Oda Kaisampata, Rajbhavan Pabagi Lambi, Mayak Singure, Impact News Camera over the Lambi the Amukanagari 7th day. Amasung Independence Day Thoram Boycott Taurat and a Korkom Young and Tongan Tongan Baluna Tinkraba,
ꯂꯥꯂꯨꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫